doesn't have experience in the municipality. So those who thought I will collapse by municipality as a chair, you've got it wrong. My deputy here is running the city of this particular province, which we want to work hard so that during our term, you find it to be declared a metro, because we have all what it takes. We know you will be asking issues of water, but you have been here throughout. You have seen the improvement that has happened. We made a commitment as government to say we're going to support our municipality to deal with all those other politics, and we have dealt with them. We'll continue to deal with them. Somebody raised the issue to say, no, our streets and our roads, we're busy with the pothole. So that pothole, which is somewhere, which we have not reached to that pothole, we are coming to that pothole. Amukela ka channel ya hina ya Inside Central. Namuntlha hi ta va hi vulavula hi mutshami wa xitulu lowuntshwa aka xifundzankulu xa Limpopo wa vandla ra ANC, Dr. Phophi Ramathuba. Dr. Phophi Ramathuba u nyikete speech. Dr. Phophi Ramathuba u nyikete speech endzhaku ka loko a hlawuriwe ku va murhangeri wa vandla ra ANC eka province ya Limpopo, laha a nga tshembisa leswaku u lava ku tirha hi matimba. Tlhandlakambirhi u lava ku la ka term ya yena xifundzankulu xa Limpopo, doroba ra Polokwane, masipala wa rona u vitaniwa metro. Xana leswi swi loriwaka o milorho ya Phophi Ramathuba ya koteka na? Ma n'wi tshemba na? Loko u swi endla swi ta va swi vula yini hi xifundza xa Limpopo na vurhangeri bya yena? Hi ku ya hi mina, ka ha ri munhu wa xisati aka xifundza xa Limpopo loyi loko a vulavula o vurhangeri bya yena ni salaku ni nga ri na swivutiso hi byona. Xana wena u ri yini? Kombela u siya comment, u like, subscribe ka channel. Danko.